haujawa vizuri, anatamani kukuambia habari njema. Hakungoja usiku ukuje ili afikie wachungaji. Ni katika usiku ule wa woga, ni katika woga wako Mungu anatamani kukuambia habari njema leo. Na habari njema ambayo Mungu anatamani akuambie haiko wakati wa moyo. Ni wakati ambao moyo wako una misukosuko. Ni wakati ambao una hofu kubwa. Ni wakati ambao bado hujatulia. Ni wakati ambao unaona mashambulizi ya ulimwengu wa giza bado ingali mingi kwako. Ni katikati ya hapo ndio Mungu anatamani kuleta habari njema. Isaya ya 41:10 anasema, usiogope